Hallelujah. Praise the Lord. Siyambonga abazalwane uNkulunkulu ukuba kanye nathi kuze kube kaloko. Amen bazalwane. Simbonga ukuthi namanje saqhubeka kanye nathi uyasihola and uyasebenza futhi empilweni zethu sonke one by one. Hallelujah. Sina ukuqonda bazalwane ukuthi inhliziyo yokubalekile ukuthi ilivundele izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba uma ngabe inhliziyo yakho ilivundele izwi likaNkulunkulu, uma ngabe selifika enhlizweni, amen bazalwane, then lizokwazi ukuthi lithole indawo mase liyakwazi futhi likhule liyithelo. Hallelujah. Ngoba ikona okubalekile ukuthi akubonakale izithelo zezwi. Praise the Lord. The fruits of the word. Konke nje phela ngane kathi uhlwanyela kahle hle ifocus isuke sekutheni njengoba ngihlwanyelela ukuthi ngikwazi ukuthi ngivune ngelilanga. Amen bazalwane. So ifruits iyona kahle hle esuke yini motivation yale action yamanje. So khona ngikwenza manje kodwa ngikwenza iso lami lilapha yana. Amen bazalwane. And then with that ngisuke ngikwiposition yokuthi I do this ngenxa ukuthi ngibheke ini i-destination at the end ukuthi ekugcineni nako okuzoqhamuka as a result of my action manje. Praise the Lord. And sina nje abantwana kaNkulunkulu silolo hlobo labantu who don't live just for now ukuthi hayi ngiphileni manje mina sekuphelele futhi, because nako ukuqonda ukuthi likhona elinye ilanga elizayo besides lela namhlanje. Amen wazalana. Yasina ukuqonda ukuthi there is another day coming ngale kwalosuku ngiliphila namhlanje. Then uyaqaphelisisa okwenza namhlanje ngoba uyazi ukuthi kunomphumela kusasa. Praise the Lord. So even unyathela kwakho unyathela uqaphele ngoba uyazi angizonyathela noma kanjani ngoba ukunyathela kwami the next day noma esikhathini esizayo kufanele ngibuye ngiphendule ngakho ukuthi nginyathele kanjani. Hallelujah. So now with that understanding, we don't do anyhow, but at all times we do as we are directed. So praise the Lord. Bazalwane, abantwana kaNkulunkulu bathole homework. Amen. Praise God. Khona homework iyafinyelela kuthina sonke. Ngiyakholwa ukuthi ke ukwazi ukuthi kufezeka ngokusiza ukunakela uNkulunkulu nangokusebenza kwakhe empilweni zethu sonke ngamunye. Praise God. Mhlawumbe mangacheka nje by show of hands ubani othi ay yena as much as yafika homework kodwa yena akaphumelelanga ukuthi akwazi ukuthi ayenze. Hallelujah. But yes, I'm aware of your homework. Kodwa in being aware of homework angikwazanga ukuthi ngiyenze. Ngiyamxolela kade engazi nanokuthi bekhona homework. Lo hayi is fine. But ukade azi ngehomework kodwa wangaphumelela. Ukhona. Hallelujah. Maye khona ngifisa ukubona isandla nje bazalwane. Ngenzela ukuthi ngixolele. Oh, nangu lapho umcotsha lapha khona. Amen. All right. Ukhona umunye bazalwane. Okay, nangu lapho umunye umzalwane umunye vele. Sibe babili. Hayi moyenze ongayiqeda uzobala njengoyenzile. Angiqedanga bazalwane. Bemaningi ngaleyo ndlela nama scripture references. Hayi kuyazwakala bazalwane kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ngethuba lokuthi sokwazi ukuthi sibuyekeze konke ndawonye namhlanje. Amen. Angithi bazalwane i-reason why bekubalekile ukuthi sibe nethuba lokubheka sasemakhaya ukuthi namhlanje sizothi ukushesha angithi manje sekuyi highlights. Amen bazalwane. Not ukuthi sobe
singene sigxila kakhulu. I do believe ukuthi usekhaya ubile nethuba lokubheka kahle konke, but manje sengenzela ukuthi siqondise ini i-direction esifundweni sethu. Praise the Lord. So engicatha ngenze kanje bazalwane for the sake of isikhathi, and futhi nanokuthi sisize nalaba abangazange balithola ithuba ukuthi bayibheke kahle homework. Ngizofisa mambono ukuthi sifundele lapha 2 Corinthians chapter 9. Just go back to Corinthians chapter 9. Ngizofisa ngizofunde so verse 1 nje sihambe nawo. Chapter 9. Yes. Verse 1. Thank you. Amen. Ngokunikela nangesibusiso esivela ngokunikela. Verse 1. Ngokuba maqondana nokukhonza abangcwele akuswelekile ukuba nginilobele. Verse 2. Ngokuba ngiyalwazi uthando lwenu engizincoma ngalo ngani kwabaseMakedoniya uma ngithi ikhaya lase lizilungiselele. Amen. Ikhaya. Uma ngithi iAkhaya lase lizilungiselele kwanyankenye nokuthi ukushisekela kwenu kuvusile iningi labo, kepha ngithumile abazalwane ukuba ukuzincoma kwethu ngani kungenziwa ize maqondana nalokhu, ukuze kuthi njengokusho kwami nibe senilungisele. Ufuna uma ngabe kufika kanye nami abaseMakedoniya banifumane ningakabi nilungisele. Ningakabi nilungisele. Sijabe thina singasaniphathi nina ngaleli themba. Ngalokho ke bengithi kudingeka ukuba ngincenge abazalwane ukuba bandulele ukuza kini balungisele ngaphambili isipho sethu esathenjiswa ngaphambili, sona sihlale silungisiwe sibe njenge sesibusiso, singabi njengosokuncishana. Kepha nakho ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Ilowo naloyo anikele njengalokhu azikhethele khona enhlizweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikele thokoza. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wonke uvame, ukuze kuthi ninokwanele konke ezintweni zonke nezikhathi zonke nivame imisebenzi yonke mihle, njengokuba kulotshiwe ukuthi wahlaphaza wapha abampofu ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade. Hallelujah. Amen. So gcine nje bambona. Ekugcineni verse 10. Kepha yena onika ohlwanyela inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungiselwa evise imbewu yenu, andise izithelo zokulunga kwenu, ukuze ezintweni zonke nicetshiswe kukho ukuphana konke okuveza ngathi ukubonga uNkulunkulu. Verse 12. Ngokuba ukukhonza ngale nkonzo akuqedi kuphela ukuswela kwabangcwele, kepha futhi kuvamisa kakhulu ukumbonga uNkulunkulu ngabaningi. Lokhu ngokuvivinyeka kwale nkonzo badumisa uNkulunkulu ngenxa yokulalela kokuvuma kwenu ivangeli likaKristu nangenxa yobuqotho bobudlelwane benu nabo. Yebo, nabo bonke banilangazelele futhi
ngokunikhulekela ngenxa yomusa omkhulu kakhulu kaNkulunkulu kini. Makabonge uNkulunkulu ngenxa yesipho sakhe esingakhulumekiyo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ngifisa ukuzwa kubazalwane ukuthi yini esitholayo la kule ndaba mayelana nomnikelo. Nombani nje by show of hands ukuthi yini nje masibheka so far, what are some of the key factors esiwatholayo la mangabe kukhuluma ngomnikelo? Okay, nango umama Sithole, then mhlambe no Sisiza nomama Ngweni. Amen, church. What we're getting here is if we trust God, if we trust God, you will provide so I can share with others. And I must be a blessing to others. And the third one that I got, God wants to bless us so that we should be generous and do good things. And the fourth one, God wants to supply our needs abundantly. Hallelujah. Praise the Lord. Sizandile. Amen bazalwane. Akukho okutheni okuhlukile nakumama Sithole ukuthi uNkulunkulu ufuna umuntu ayinikele ethokozile. Anikele ngokungamandla akhe okufiswa uye not ukuthi ngoba kuthiwe u10% but ongaphezulu kwalo 10% okuthandwa nguwena. uNkulunkulu uthi la uma ungabe unikela akupheli kunokuthi kuphele kuzolokhe kwandile. So ukunikela ngicabanga ukuthi la ilokho okusitshela kona kakhulu ukuthi masinikele sithokoze kuzogcwaliseka nemkhuleko nje bakukhuleka nje kuzogcwaliseka kula uthatha khona kuyanda. Praise the Lord. Mama Ngweni. Amen bazalwane. Amen. Ngithola la ukuthi ukunikela kuyaqeda ukweswela futhi uma ngabe unikela awuqedi ukwesela kuphela usuke ubonga noNkulunkulu ngezinto uNkulunkulu akwenzela zona. Ngiyabona nje kuningi mawunikela kuba khona nezinye izinto eziqhamuka bongazilindele izinto zenzeke into ezinhle. Hallelujah. Amen. Wona ngumgcotshwa lapha. Amen. Then kuba umama Dlamini. Hallelujah. Amen. Okunye bantwana benkosi ngibingelela kakhulu egameni laJesu Kristu. Okunye esikutholayo ukuthi ukunikela kuyisipho. Esingachazeki. Sikufundela Yeswini lokho. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. And then right. Now make it. Amen bazalwane. Ngizocela ukudlulisa lokho ukunikela bazalwane ukwandisela into zakho ziqhubeke ziye phambili. Into zakho ziyande. Ngiyabonga bazalwane. Hallelujah. Nangu umama Dlamini and then Amen bazalwane. Hallelujah. Lengikuthole ngaleli verse lema 2 Corinthians ngithole ukuthi kahlehle ibusiso zethu sizilimita thine ngoma liyasho ukuthi kulenhlanyelo kukuwe ukuthi ufuna ukuvuna kanganani. Kusho ukuthi mawufuna ukuhlanyela esondweni lelincane uzovuna khona lapho but mawandisa lensimi yakho ukuthi beyinkulu uzovuna ngalendlela ukuthi uhle ngoma liyasho ukuthi wena iyena uzazipha inhlanyelo esizovuna kuyo. Kusho ukuthi thine lamasimi ethu asiqale siwandise. Let's enlarge our lama hectares ethu ale ingadi zethu sisuke kule ingadi ezincane sala sibuka ama plus. Ngivele lingibusisa ngathi kahlehle ngithi lesi silimita kokuthi sivune kancane kusho ukuthi lophuya lobulezi kubukithi ngithi lesi sibambele thine lesigodlile kokuthi kukhule. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory. Amen. Point engilithandile mina. Amen. Ngiyabona ngiyawezwa lawo naleli kaMama Dlamini bekithi ngizoliveza. Kodwa khona lento engiyithandayo ukuthi lo mgcotshwa uyena manje indlela abanikela ngayo labazalwane. Isiyenze lo umgcotshwa ahambe khuluma ngabo bazalwane. Amen. So ngamanye amazwi indlela esinikela ngayo asike sinikele in a way yokuthi senze
oslidayo bazalwana angawuvala umlomo ngathi. The more ekhuluma ngathi kufundiswa abanye abazalwane. Amen. Uthi lo mzalwane labazalwane sengibatshelile ngani manje njengoba ngiza nabo sengiyanprepare ke manje ukuze ngingabe ngisaphoxeka phela mina ngezinto esengiyishilo ngani. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen wazalwane. So ngiyathanda masenza kanje ngoba at least ngiyabona ukuthi umnyombo wendaba uvela kuphi la kuthina. Amen wazalwane. So sonke siyathola ukuthi yini ekhulunywa uNkulunkulu la. So it basically gives us an indication yokuthi angisakhumela ngathi sofike sibheke scripture reference mase siyabona ukuthi sithini 14. Hallelujah. Ngiyathanda ukuthi sekuvelile kubazalana ukuthi yini esitholayo la esithola direction ngayo. Number 1 siyathola ukuthi ukunikela uwena onjani oyinqumela angethi bazalwane ukuthi unikela kangakanani. Futhi in other words ukuyilimita noma ungayilimit it's up to you. You decide ukuthi how far you want to go based on ini ukunikela kwakho. All right, and siyathola ku verse 6 that's why makuthiwa uhlanyela ingcosana vuna ingcosana hlanyela kakhulu vuna kakhulu. So it's up to you. You will decide ukuthi ungena kwi-category engcosana noma uzongena kwi-category yani yakakhulu. And if izobheka leli verse just before context 1 isipho senu esathenjiswa ngaphambili sona hlale silungisiwe sibe njengesesibusiso singabi njengesokuncishana. So as umntwana kaNkulunkulu don't be uhlobo olunikela ngokuncishana kodwa nginikela yani njengokwesibusiso. Hallelujah. Kuvela indaba okuthini awungenzi lokhu ngani ngokucindezeleka noma ngokudabuka. Amen. But do it cheerfully. Amen bazalwane. So kubalekile ukuthi ngoba angithi wena ozikhethelile then what you going to do uzokwenza ngani uthokoza. Amen bazalwane ngoba ni wena oyikhethelile uzonikela ngakanani. Yes, and then kuyavela futhi ukuthi uNkulunkulu okunikeza amandla ukuthi wenjani unikele. And then bese kuthiwani ukuze ukuthi nibe nokwanele ezintweni zonke. Amen bazalwane. Ngezikhathi zonke nivame imisebenzi yonke emihle. Yayizonto le so lenkonzo le iyasiza futhi ukuthi njeni ivame imisebenzi emihle kuthina zabantwana kaNkulunkulu because now sinale ithuluzi lokwenza izinto zenzeke. Hallelujah. So in so doing then ila kubonakala khona amandla kaNkulunkulu. And uzobona into la kuthiwani wahlaphaza wabababofu ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade. Amen bazalwane. So as igiving le yenzeka uyabona ukuthi sinjani iveza ini ukulunga kaNkulunkulu. Amen bazalwane. So kuvela ini ukulunga kaNkulunkulu through our giving. Praise the Lord. Kuthiwani kuze intweni zonke nicetshiso kukho konke ukuphana konke okuveza ngathi ubonga uNkulunkulu. Right. Ngoba ukukhonza ngale nkonzo akuqedi kuphela ukuswela kwabangcwele. So we get a key ukuthi if ukuthi uyabona ukuthi khona ukweswela empilweni yakho. Amen bazalwane. And wena umntwana kaNkulunkulu ungcwele. Nali nje ithuluzi elinikezwe la. Thiwa leli thuluzi leli yabona angithi yabona la ukuthi makuthiwa aliqedi kuphela ukuswela kushuthi yabona le yokuqeda ukuswela is a given yabo. Akusiyona into yokuthi mhlambe sisakhulumela phezulu kwayo. Uzaqeda kuphela ukuswela kepha futhi kuvamisa kakhulu kumbonga uNkulunkulu ngabaningi. Now yabo umgcotsho uthi vele leyo kuphela kokuswela is a given yabo. But manje into esesiyithandile ukuthi abaningi babonga uNkulunkulu ngenxa yani yale misebenzi lethu. Amen bazalwane. So the key you realize now ukuthi to ukuze uqede ukuswela to deal with poverty nale thuluzi. Hallelujah. So it makes you now understand ukuthi hayibo kanti kusho ukuthi akusibo abanokuningi kakhulu ukuyibona abanikela ngoba benokuningi kakhulu. Kodwa la sekuvela indaba ukuthi yokuthi lento lekwazi ukuqeda ipoverty. So in your poverty or in the state yokuswela
fanele unikele ukuze njani uphume lapho lona thuluzi leli. Haleluya. And then kuyavela futhi ukuthini ukuthi yena uNkulunkulu uyanikeza ohlwanyelayo ini imbewu aphinda amnikeze nani nesinkwa sokudliwa. Amen bazalwane. So qonda ukuthi kulokho suke kufika kuwena khona ini imbewu and then khona nani nokudliwa. Ungakhumbula uqili konke nje shuma usuyabhodla usudlena nembewu. Amen bazalwane. Now there is a problem for you ngoba uzobhodla next time uzongabhodli ngobani uzobe khalisisa usulambile ngoba uhlulekile ukuthi uhlwanyele that time unalo ithuba lokuthi uhlwanyele. Amen bazalwane. So it's important siqonde lokho sabantwana kaNkulunkulu ukuthi the limit is you and ikulindelekile ukuthi kokufinyelela kuwena understand akuvela uNkulunkulu and okuvela uNkulunkulu wena unqumayo ukuthi how much you'll give from it. And ekunqumeni how much you'll give for it lapho uNkulunkulu kwazi ukuthi athole udumo ngaloko okwenza kwakho and ukunikela kwakho ngokuthembeka ngendlela eyiyo kuyaqeda even nane lack on your side. Mase abaningi bambonga uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi emihle ozobuyenza as a result thereof. Amen bazalwane. All right. Ngifisa siqhubeke. Sibheke lapha bazalwane kwabase Korinte just a chapter before chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 manje. Ngifisa sibuke khona something here. So funda from 1 to 15. Ngeminikelo yokusiza amaKristu ampofu. Verse 1. Kepha siyanazisa bazalwane ngomusa kaNkulunkulu awuphiweyo amabandla aseMakedoniya ukuthi ekuvivinyweni okukhulu kokusiza ukuthokoza kosizi verse 2 ukuthi ekuvivinyweni okukhulu kosizi ukuthokoza kwawo okuvamileyo nobumpofu bawo obukhulu kwenza ukuba avame kakhulu ekuphaneni okupheleleyo ngokuba ngokwawo anikela njengamandla awo. Yebo ngiyafakaza ngithi nangaphezulu kwamandla awo asinxusa kakhulu ecela umusa wokuhlanganyela ekukhonzeni abangcwele futhi akubanga njengokwethemba kwethu kuphela kepha bazinikela bona uqobo kuqala enkosini nakithi futhi ngentando kaNkulunkulu. Saze samncenga uThithu ukuba njengalokhu wayeseqalile ngaphambili kanjalo afeze ukuthi kithi kanjalo afeze futhi kini lowo msebenzi womusa. Kepha njengalokhu nivamile kukho konke ukukholwa namazwi nokwazi nokukhuthala konke nothando enisithanda ngalo manivame nakuwo lowo msebenzi womusa. Angikusho njengomyalo kodwa ukuze ngokukhuthala kwabanye ngivivinye ubuqotho bothando lwenu ngokuba niyawazi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi nakube ecebile wabampofu ngenxa yenu ukuze ngobumpofu bakhe nicebe nina. Kulokhu nginitshela ukubona kwami ngokuba lokhu kulungele nina enaqala nyakenye kungekwenza enaqala nyakenye kungekwenza kuphela kepha nokuthanda kepha manje fezani nokwenza ukuze njengalokhu kwaba khona inhliziyo ethandayo kanjalo kube khona nokufeza njengeninakho ngokuba uma uthando lukhona
kwamukeleka njengalokhu umuntu anakho kungenjengalokho angenakho ngokuba angikusho lokhu ukuba abanye bakhuleke nina nikhathazeke kodwa ukuba ngokulinganayo ukuze kuthi ngaleso sikhathi inala yenu isize bona ekusweleni kwabo ukuba nenala yabo isize nina ekusweleni kwenu kube khona ukulingana njengalokhu kulotshiwe ukuthi kowaba nokuningi kwakusalanga nowaba nokuncane kwantulanga. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nakhona bazalwane ngicela sibheke nje in the next 5 minutes what are the key things esiyithola kule ndaba lesiqeda kwethinta manje. Nangumbali. Ngicela mdlulisele imic bazalwane. Amen bazalwane. Amen. Ngibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mina engikutholayo lana ukuthi abazalwane laba baseKorinte lithi izwi lapha eqaleni kukho konke esebedlule kona konke ama trials and tribulations ababhekana nawo. Amen bazalwane. Kodwa lokho akubavimbanga ukuthi banikele. Amen bazalwane. So in everything that we go through akuzivimba ukuthi yena sikhiphe okaNkulunkulu. Amen. Bese ngithanda nalapho la lithi khona baqala bona bayinikela enkosini. Amen. So which means faneke thina sibe izitshe isebenzisekayo ebandleni laNkulunkulu. Amen. Sinikele uqobo lwethu kuNkulunkulu bese sikhipha lokho kwaNkulunkulu ukuthi noma ngathiwa yini esibhekene nayo ukuthi imali sengiyabona ukuthi incane kanjani but lokho akuzivimbi bazalwane ukuthi sikhiphe kwaNkulunkulu siphinde futhi sikhombise i-offering by love. Amen bazalwane. That means uthando nalo kusayindlela yokukhombisa kuNkulunkulu ukuthi wena uyisitshe esisebenzisekayo. Amen. Ngiyabonga. Hallelujah. Amen. Ukhona umunye bazalwane? Okay, nangumamboni. Amen. Amen. Ngithi mina bazalwane ngicela ukucacisa la ukuthi labazalwane baseMacedonia lo umbhali la uyaveza ukuthi labazalwane bavivinyeka ngokuvivinyo olukhulu kosisi mase bethi nokukhulu nobumpofu. Amen bazalwane. Ekuthenini ekusweleni ukuba mpofu-ke Bambi bazalwane. mic mamboni khona. Amen. Ekubeni impofu bazalwane labazalwane okusho ukuthi babeswele mhlambe financially babeswele bengenakho. Amen bazalwane. Lento lo mzalwane uyibhale ngamasibomu lencwadi. Amen. Ukuthi ekusweleni kwethu. Amen. Kodwa akwenzeki uNkulunkulu kungabibikho esinakho. Amen bazalwane. Let's say ekusweleni kwethu ukudla sinakho. Amen. Kodwa iwardrobe yami inazo izembatho. Amen bazalwane. Ekusweleni kwami ebumpofini kodwa kukhona babenakho lithi izwi likaNkulunkulu banikela ngaphezulu bazalwane. Amen. Lo mzalwane oloba la uyaveza ukuthi labazalwane baba nencindezi yokuthi ngoba bona sebabantu baNkulunkulu abanikele ebumpofini babo okunjalo. So in other words uzama ukuveza ukuthi we have no excuse. Akekho umzalwane ozoba ne-excuse yokungalethi ebukhoneni bukaNkulunkulu athi akanakho ngoba uNkulunkulu wokusho ukuthi ngamanye amazwi akakuncintshi ngawo wonke ama-side. Khona amanye ama-side azoveza ukuthi unakho wena ongakuveza. Mawungenayo imali lethi ithanga leli kade ulitshalile lapha kwakho. Mawungenayo imali letha amazambane lawa kade wavuna lapha kwakho. Mawungenayo imali vula iwardrobe yakho. Vula iwardrobe ingane zakho zinempahla eziningi. Ushola ukuthi kukhona kodwa kulethe. Hallelujah. Awunayo excuse. Praise the Lord.
Amen bazalwane. So khona ngimama Dlamini. Hallelujah Amen. bazalwane. Ngibusiswe uverse 8. Lapho lothi lokho lenkusho hayi ngekwemthetho kodwa kunitshela ngekokukhuthatela kwalabanye. Ngedama kuthola kahle ukuthi luthando lwenu lungilo sibili yini. Kusho kona abazalwane ukuthi kahlehle uNkulunkulu uyasithesta ngekweqiniso ukuthi lelithando lesithi sinalo kwamampela na. Kusho ukuthi asihlale sibhekile ukuthi liyahlolwa kwasalona ukuthi lisekhona noma seliphelile noma sesiyenza nje. Hallelujah. Hallelujah. Amen bazalwane. All right. Ogcina imicoco lapho siyaqhubeka. Amen bazalwane. Engikutholayo kakhulu abazalwane ukuthi abazalwane baseMacedonia abazalwane abakholwayo ngoba into eyenzeka uma besithole lesambulo lesomnikelo siyathola ukuthi banikela kakhulu nangaphezulu kwamandla abo. Haleluya bazalwane. Amen. Kodwa le ndaba leqala ngokuthi ngalesikhathi ufundiswa uyakholwa yini lokho okufundiswayo. Haleluya bazalwane. So evidence ukuthi babekholwa abaseMacedonia ukuthi kuthiwa banikela kakhulu nangaphezulu kwamandla abo. So indaba ile ekutheni ngalesikhathi ufundiswa umkhuleko uyakholwa yini lokho na uyamkholwa uNkulunkulu ukuthi konke angayenza uma unikela. Ilapho nje ngithola bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Praise the Lord. So ngifisa si highlight quickly those things abazalwane bakho besathintile nje just to highlight ukuthi okay what is in here for you to do. Amen bazalwane. Okay. Into esithola ngalabazalwane kuthiwa babebhekene nezinkinga eziningi kodwa kubona wonke umzimba babebhekene nabo kuthiwa bona benza njani banikela ngangamandla abo. Amen bazalwane. Kuthiwa banikela nangaphezulu kwamandla abo. Hallelujah. Iyona part engicathi ibaluleke kakhulu leyo bazalwane ukuthi siyibhekisise because a number of abazalwane bayithola sebelimele belinyazwa ukungayiqondi le part le. Hallelujah. Angithi le ku verse ku chapter 9 sifunda ukuthini umuntu njani uyayikhethela yena ngithi bazalwane ukuthi unikela ngakanani. Kwazi kwasho wathiwa ohlanyela ingcosana vuna ingcosana ohlanyela kakhulu vuna kakhulu. Futhi in other words it gives the impression ukuthi it's up to you, you can give whatever you want to give. Amen bazalwane. Mase kuyafezeka. But if sesifunda la khona iphathi ebalekile fanele siyiqonde. Thiwa banikela ngangamandla abo. Amen bazalwane. Now makukhulunywa ngamandla abo lapho sekukhulunywa ngeunit of measurement. Shuthi sekukhulunywa ngesikali esithize manje. Anginiyabona yini before ukuthi bewukuthi nje hayi uyayikhethela wena. But mase sekuqala sekuvela indaba yokuthini banikela ngangamandla abo. Now it tells you ukuthi kusho ukuthi khona isikali ekuthiwa isikali sani samandla omuntu. Amen bazalwane. So kwathiwa abanika ngamandla abo bazibanikela nangaphezulu kwamandla abo. You see? So ngifisa siyilandele le part uyayikhethela khona isikali esikhuluma ukuthi amandla akho mangakanani. Kodwa kuthiwa laba into esiyithola bona abazalwane bazibanikela nangaphezulu kwamandla abo. Ngoba kuthiwa bona banikela kuphi empofini nasosizini ababhekene nalo. Yabo? Kuthiwa mawuzobheka la khona iphathi ekushiwa kuthiwa asinxusa kakhulu ecela umusa wokuhlanganyela ekukhonzeni abangcwele. Why is it ukuthi bona laba baze banxusa abagcotshe ukuthi bahlanganyele kule nkonzo? Ingoba phela ngokwesimo sabo kahle hle bebeuhlobo labantu efana ngabe liyanikelelelwa. Amen bazalwane. Kundiwa kuhlanganisa kanye hayi ake sihambise eMacedonia. Yayizonto le. But manje unokuthi bathi sizohlanganisa sihambise ebandleni laseMacedonia ukuthi likwazi ukuthi nalo lisizakala. Ngakuthiwani thiwa kwakufuneka yini kuba khona ukulingana bangabikho abaswele nokuningi kakhulu. Thiwa abangonokuningi kakhulu akuzange kuze kugcine kungasebenzi. Kwasebenza ekutheni ikhave kulo shodayo. Now laba kwafanele nabazonikelela. Kwathi hayi thina siyacela siyanxusa abazalwane ukuthi nathi sihlanganyele kule nkonzo yokunikelela abaswele. Amen bazalwane. So now they
are exercising their faith. Ukuthi as much as isimo sethu sisibone ukuthi ayi asithathe entweni kodwa sizoyimisela ukuthi senzele into eshiwo uNkulunkulu ngoba kuyavela ukuthi yena uNkulunkulu unikezile imbewu nesinkwa sokudliwa. So kulokho okuncane sinakho lela asitshaleni. Amen bazalwane. Bathi sizoyihlwanyela le mbewu kodwa ngesigcine phela ngoba siyabona ukuthi engathi ekuhlanyeleni kwethu kona ngoba vele asinalukho sokungakanani. It seems insignificant. So we'll even go beyond lokho kwamandla ethu because sami kuthola ukuthi bona lokho kwamandla abo into ezokwenza ukuthi I will go beyond. Amen bazalwane. Badlule emandleni abo. Okuyona into egcina edala ukuthi umgcotsho zethi hey azabhale ngabo la ukuthi lento ubona ukukhola okumangazayo kulabantwana kaNkuluNkulu. And kwabufakazi bothando lwabo. Kwabufakazi ukuthi bona baqale eqala bayinikela uqobo lwabo. Amen bazalwane. Because if they had not done so first, then they wouldn't. This action is proof yokuthi bona bayinikelile enkosini and bayakholwa amandla ukuthi lokho kusho uNkulunkulu ukuthi le nkonzo ayiqedi kuphela ukuswela kodwa kuthi idala ukuthi uNkulunkulu abongwe abaningi. You see bayaqonda ukuthi njengoba sikulesimo lesokweswela ake siqinise kule nkonzo ngoba ukuqinisa kwethu kule nkonzo ikona wona umnyango wethu wokuphuma egumbini lokweswela. Hallelujah. Now ngifisa siqonde futhi lokho ukuthi masobheka uverse number 9. Uverse number 9 uthi ngokuba niyawazi umusa wenkosi yethu uJesu Kristu nakuba ecebile wabampofu ngenxa yenu ukuze ngompofu bakhe nicebe nina. Amen bazalwane. Angithi yabona into ukuthi akusimini ngisho ukuthi ibhalwe la izwini. Amen bazalwane. So the sufferings of Jesus Christ bonke umzima abhekana nabo it was for us ukuthi sikwazi ukuthi njani sinothe. Futhi it is your right as umntwana kaNkuluNkulu ukuthi ucebe. Now understand ukuthi mangisho kanje uzothi awu does that then mean if ungacebeli shuthi angikholwa yini? No, it doesn't mean that. But what it means is you have unayo ilungelo lokuthi ucebe when you chose to not exercise it. Amen. You have the opportunity and the tools azokusuka ngipha makuthiwa ukuphela kokuswela kusho ukungena kuphi ekucebeni. Amen bazalwane. You have more than enough. And even lapha ku chapter 2 ku chapter 9 kuyavela ukuthi ngenxa yokuthi usuke usuna more than enough uyakwazi ukuthi ubhekelele nakwabanye bese bayambonga uNkulunkulu. When you have more than enough. So uhlobo labantu afanele liphile in the more than enough. Ukuze sokwazi sifeze kahle ini imisebenzi yaNkulunkulu. And sawathola amathuluzi ukuthi you give ngangamandla akho and even beyond amandla akho. So akhona amandla kuthiwa wakho. Amen bazalwane. So even though uyikhethela but fanele uyikhethele ngokunderstand ukuthi khona amandla kuthiwani amandla akho. Hallelujah. Praise the Lord. And lenkonzo le in proof yani yokusebenza kothando kuwena nangawe. Praise the Lord. Amen bazalwane. Okay. Nansi enye into engicathi fanele siqonde kwaba nokuningi kakusalanga noba nokuncane kantulanga. So this causes balance even endlini yenkosi ukuthi angabikho ozoba nokuningi kakhulu khona ongenalutho. But because of lenkonzo esuke siyenza idala ukuthi kube khona balance angabikho ozoswela khona onenali iningi cha. Kepha there is a balance between bonke abazalwane bonke bakwazi baphile kahle babe right. Hallelujah. Now ngifisa sidlule to the next one ngoka Matthew sifunda chapter 5 verse 20. Matthew 5 verse 20. Verse 20. Ngokuba ngithi kini uma ukulunga kwenu kungadlula kwababhali nokwabafarisi anisoze nangene embusweni wezulu. Praise the Lord. Amen.
uma ngabe uqala lapha kuverse 17 uyachaza uJesu lapha ukuthi yena azange azele ukuzochitha umthetho nawo konke lokho kepha uzele ukuzonani ukuzogcwalisa. Amen bazalwane. So mayisechaza yini uzele ukuzogcwalisa and then mewuqhubeka lapho usuyabona phezansi eseyivana leyo ndaba. Sethini ngokuba ngithi kini uma ukulunga kwenu kungadluli kwababhalo kwaFarisi anisoze nangena embusweni wezulu. Now makhona ngombuso wezulu we are speaking about the fulfilled and manifested promises and uNkulunkulu in your life. Amen bazalwane. Now twani now ngeke uzufinyelela ekutheni ubone lokhu uNkulunkulu akuthembisile in your life. If you are now failing ukuthi njani to exceed in ukulunga kwababhali nabaFarisi. Amen bazalwane. Nisakhumbula ukuthi Yesu ayithinta indaba ukuthini umnikelo uyingqela yani yokuveza ini ukulunga kwaNkulunkulu. You remember lapha ku chapter 9 bazalwane 2 Corinthians. Now lama sekuthiwani ukulunga kwethu kufanele kudlule okwababhali nokwabaFarisi. And just now we spoke about in amandla omuntu, which speaks of immeasurement. Amen bazalwane. Now this gives us an indication ukuthi kusho ukuthi kahle hle into uNkulunkulu ayilindele kuthini. If you are to note indlela ababenikela ngayo labazalwane kuningi ababekunikela and one of the key things ababegqaja ngazo ababezenza okunikela okweshumi angithi bazalwane. So njengoba benikela okweshumi it was one of the key things say if umuntu enikela okweshumi azange ngempela sengenzile nginikelile. But it wasn't just okweshumi bazalwane. Kwakhona ezinye indlela eziningi zokunika kwakhona ama first fruits kukhona oseed offering kuningi. Amen bazalwane. But now if we are to then look thina as abantwana kaNkulunkulu ukuthi okay mangabe kufanele ukulunga kwami kudlule kwababhali nabaFarisi. So even ikuyona lenkonzo le if ngingathi mina ngiyanikela ngendlela uNkulunkulu alindele ngayo usho ukuthi mangizobanjwa wazoqalwa isikali sami saloku uNkulunkulu akulindele kumina kusho ukuthi sizoba beyond lokho obekunikelwa yini abantu bomthetho. Amen bazalwane. So abantu bomthetho they were at a certain measurement. Now that measurement it then becomes ulayini obold othi mina as umntwana kaNkulunkulu who is spirit filled I cannot be giving less than abantu ababengena umoya ongcwele. Amen bazalwane. Those people were people of the law. They were not full of the spirit. So if they were able to give ngendlela ababenikela ngayo then mina I can't be giving the same. Because if I'm giving the same then mina kusho into engisho ngithi ngikwilevel yabantu bani bomthetho. But that is not the expectation. Expectation ukuthi mina I need to be beyond ukuze ngikwazi ukuthi ngiexperience the supernatural akhuluma ngayo uNkulunkulu. Hallelujah. So now it tells you ukuthi okay what's it in action? Angilapha action sithe uyayikhethela. The second one ku Corinthians chapter 8 ukuthi khona isikali samandla. Manje la kuMateyu sesiyathola ukuthi isikali samandla akho sini. Isikali samandla akho sithi do not give below any ukunikela kwababhali nabaFarisi. So you cannot be if as umntwana kaNkulunkulu you are serious about giving but you find yourself ukuthi you are giving below ababhali nabaFarisi. How are you expecting to connect ngendlela echazwa ngayo izaNkulunkulu if you are failing ukuthi wenjani ubambe ini wonke ama parts alindelekile ukuze ukwazi to connect. Nisakhumbula bazane example science sethi makuthiwa uphethe appliance noma yipi uzoyiqhuma eplugini balekile ukuqonda ukuthi lokho makuthiwa mhlawumbe iketele noma ilight asini light nje mangiphethe ilight kufanele ikhanye ukuze ikhanye na ilight globe right fanele kube khona intambo kube khona iplug yokuxhuma lapha kuphinde onise futhi angithi bazalwane meaning that ukuze ukwazi ukubona the necessary results you must make sure ukuthi you focus and stick on wonke ama parts. It's okay. Number 1 ngiyikhethele yes should ngiyikhethele mina should I'll give cheerfully. Number 2 nginakuqonda ukuthi khona i minimum elindelekile ngokwamandla ami should khona isikali esamandla ami. All right. And then number 3 isikali lesamandla ami ukuthi I mustn't give below abantu bomthetho. Amen bazalwane. Then you know if you're not going to give below abantu bomthetho
it gives you an indication. Abantu bomthetho, if they gave a tithe, then when they to do more as umntwana kaNkulunkulu, you cannot be there ubambeke kanye nabo, but you've more, and that is in indlela yani yokconnecta kwakho with the supernatural. And if we'll remember what we said le nkonzo le idala ukuthi wena ukwazi ukuthi uxhume kwi-unlimited supply yaNkulunkulu. Kodwa ukuze uxhume fanele wenze njengani njengokomyalelo wezi laNkulunkulu. Awukwazi ukwenza ngendlela ucabanga ngayo nobuka ngayo according to your own opinions. Amen bazalwane. All right, let's carry on. So now a number of things are clear. Kukliye ukuthi siyakhethela, kukliye ukuthi khona isikali samandla nanokuthi leso sikali samandla siyini. Amen. So let us proceed.